بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أشهد الإسلام ويمك الله سبحانه وتعالى نكون رشيد إلى يامبوني تميك محمد صلى الله عليه وآله وسلم شويلة تدب مويزي والمحرم mkutula miezi jajishimbishishe fameroba Allah subhanahu wa ta'ala maweshetele Allah kuti minha arba'atul hurum mumieri 12 jashaka shantundu banancheshe jajishimbishishe nope jajiwele mwezi wa Dhulqa'da kulunda mwezi wa Dhulhijja pele kulunda mwezi auno wa al-Muharram pele madisi da mwezi wa Rajab Mudhar. Kwa hapo tudiswila pa mwezi wa al-Muharram, alhamdulillah Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam watujiganiria sunna ya kutawa yaumu Ashura kadiri kujateni ya mwezi wa al-Muharram. Ni alhamdulillah kwa yamika Allah mkutukomole kana kutawa sunna jala kweli shakudinga shakutoa sunna ja Ashura kwa yamika Allah subhanahu wa ta'ala mukwapulumuzia Musa alayhi salatu wassalam ni wandu wao mwila garu ya mwaja Firaun. Ashala kwa Islam pele bandi tudi pakutaka kumbuziana pakwambaga ukoleko wa ubadi mawandu ashanyinji pakwambaga shiwidi sha mwaja Firaun wale ukoleko au tunjile bandu ni kumambatika mu vesi jajidi mu surati Yunus vesi ya 92. Allah subhanahu wa ta'ala panda wishete kutanda kapa vesi jalakwe ya 92 mpaka 93. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Pandawi jautwishe mwanja Musa ni wandu wao mkwatila Firaun ni kuika malogele ya kutimbujomo mwanambwani panyuma mwanja Firaun. Musa alayhi salatu wassalam ni waboshe ntenga kwa Allah mkulamudi kwa kutibukola alubonie pambwanivo Musa ni wabonye zinu bukola fafalaqa fakana kullu firqin qatawdi alazim mbwani jagawanyishe Musa alayhi salatu wassalam wajombweshe yalumuni wandu wao Firaun ni wakuya gashafanyuma kampepe ni wandu wao wadi jikutula umuni Firaun mundu yokumadisi ya komboka wandu wa Musa hadi ajombweshe ni yokumadisi ya kuinjila mumbwani mu wandu walako wadi jini Firaun bazi balako Allah subhanahu wa ta'ala wakiye mbwani jila mwanja Firaun yatandi choko abataila gazo yashiwa ni mpaka waweshi tagarano maluwega kulubidila mwanja Firaun watandi tukuweshe tamaluwe gakuluzia kuwamini waweshe tukutii amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Kutibeleza nungubadi nyitishiziye melepa kuamini annahu la ilaha utindi tubangadi lungu juile jokumpopela illa alladhi amanat bihi banu Israil ikayojola kwe jwa wamini banu Israil wakumbwamini jwela kwejo wa ana minal muslimin. Firaun ni watete kuti wa ana nizoni kunijwaje minal muslimin ndimu mkutula mawandu wadimu dini ya Islamu melimu mkutula mawandu wa kulubidila mukushukulu bidila Islamu
Allah subhanahu wa ta'ala mukwapa majibu Firaun niwacherle kuti al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin lelo rampa nibankuamini mu Firaun al'ana wa qad asaita qablu munkuamini rampano isitenda gabanyuma mwadi mundu jokukana malamuzi wa kunta minal mufsidin ni mwadiji mubandu waona kwaba jonare leno Firaun mwauleje banashi wa banu Israili mwazuzi ukabulo wandu banganyiri yejinji abakonanga sano ninkuamini rampano ni kwa Firaun alayhi lanatullah pandawe jayuweni nagari Allah subhanahu wa ta'ala batandite kupeza namba Allah subhanahu wa ta'ala ganajitika tauba jamwanja Firaun sano Firaun adiyamazile Allah subhanahu wa ta'ala na kulunda aya jala kwenye kuweza takuti fali yawma nunajika lelo situnjoko limwejo Firaun bibadanika sividividisheni litakuna liman khalfaka aya kutiwane apate kudila ntwe kupitila mwejo Firaun kuti mwejo mbeumboni kwa shiwa shenu mwejo Firaun wa inna kathiran minan nas an ayatina la ghafilun sano aya jala kweji vandu adinganizi ukoleko na mambatishi mu aya jala kuti barisi ilusha Firaun shashwela shilu shala kwesho shashwela Allah wati tafal yawma nunajika litakuna liman khalfaka aya kutibari mwishilu shenu shirige disile mpaka kiyama kutiwane apate kumanyidi la Mungu omuri wa Allah subhanahu wa ta'ala ni shilu shashwela shidi ku Misri ku Egypti tayib zano tutiteje kuti tugambe kukumburiana pa kwambaga ukole ko wala kweo shilu shashidi ku Misri ngawa gani kwa shilu sha mwanja Firaun kwa digongo de kuti shandanda Musa alayhi salatu wassalam baada ya Musa alayhi salatu wassalam waisha nabi Isa alayhi salatu wassalam munkutila mamaluga waweshete watite wa mubashiran bi rasuli unenyishe kumparoni ntenga pa kwamba ntumiki yaati min ba'di ismuhu Ahmad mtumiki jotaishe baada jaune dina diao Ahmad kwa kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kwa Musa diamarile balundi te Isa alayhi salatu wassalam janu Isa waweshete idingo pa kwamba gashibidibidisha mwanja Firaun panangani jawabeshe te Isa kutishibidibidisha Firaun shidi ku Misri aljawabu la pangadi kadhalika mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam jatulushile ayaji panayawaweshe te kwamba shibidibidisha Firauna kutishilesha shashwela shidi ku shilambo sha Misri tumewaweshe te aljawabu la majibu ni kutungwamba pangadi hadithi jawabeshe te mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kuishi lombo ni kutishibidibidisha Firauna shidi shiwela nishijende lishile kuwa shiwela mpaka dikuja kiyama pangadi hadithi jikuishi lombo kadhalika pandaweja khalifa Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu shiislamu shajinji ile kuislamu sha Misri pashajinji ile shiislamu kupitila gamwanja Amr ibn al-As sahaba Amr ibn al-As wala kuni wadiji gavana yoku Misri na mbongana yapendesha jentenga kwa Umar bin al-Khattab kutuku Misri kuno barishi oneshe shividibidisha mwanja Firaun yala kwenga nawe seta mwanja Amr bin al-As shano shiislamu ni shajinji ile panda wija Umar ninga diwa kutubantenga na beleshentengao vandu wazampano eti kwa digongo pana aya jajiweshete nikuba aya ajaji nganiji kabula mazengonda bijoro beji na bito kujipika ni sira bandu watano kweli kutunga ukole kwa mudini ya Allah subhanahu wa ta'ala jana kutiuma nyukushi kuti kwene uwele ukole kwa wejo watuwele aslam
dini jetu ngaba ja kulunda kabe na kuvungula dini jakwa ni ile mtume alayhi salatu wassalam alishwela umi fajatulishe Qur'ani gana kutul kama ayat masahaba bagapika nisiriya gama ayat ni kurorga bandayo jaku tenda tarjama kapena tafsiri ya Qur'ani hujilaga kanyuma lolese la kutiana masahaba wati teudi mukujipika nisiriya ayat masahaba dati teudi kukujipika nisiriya ayat ya Qur'ani yawati tikarani masahaba na watu zaliyoyo ngana tujonje sheria wala ngana tuhungula yati tikagobole li ahlul ilmi bazi we ngani twabunda jeni manganya sano aya jala kwejaji al-Imam Ibn Kathir Abul Fida Ismail Ibn Kathir wala kwa akutumanyizia tafsiri ya aya jala aweshete Ibn Kathir rahimahullah قال ابن عباس وغيره من السلف aweshete Ibn Abbas sahaba jumtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ghayruhu min as-salaf ni wale wangawaga Ibn Abbas min as-salaf unkutila mama salaf bimaana unkutila mabandu balongolele aweshete Ibn Abbas kuti inna ba'd bani Israil shakku fi mauti fir'aun ditu wandu wane muzikati jabanu Israil shakku fi mauti fir'aun kwa batile kaishila mukuwa kwa manje fir'aun babi kana dote fir'aun jamani kwa utoshile jekula ngana ujadi wa umi amazili fir'auna wani muzikati jabanu Israil kwa batile kukaishila kuti fir'auna amazile ngaya kuwezi tatil pataisha ba fir'auna nikupika na gilema lowe kubansopo ni kwa bandu wala jazimini shaka kwazimini kaishila fa amara Allah ta'ala al-bahr Allah subhanahu wa ta'ala ni wajila mwilembwani ayirqiyahu bijasadihi bila ruhin kutimbwanijo jakopozie mwanje Firaun jazune mwanje Firaun bijasadihi siwidibidishao bila ruhin sidishangadi ruhu sidishangadi ntima Allah ta'ala wabeleshe ulamuzi kujilamula mbwani kutimbwanijo yakopozi mwanja Firauna nao nisili kwa wanu bijasadihi mwisibidibidishao bila ruhi sidishangadi ruhu wa alayhi dir'uhu al-ma'rufatu bihi zoni bashanya mwanja Firauna adishiwele ni yakwala yao ya wakoreshe ile dizikudio tayib zano akoboshe Firauna yoyo ni yakwala yao yoyo mbwani ngani jaula yakwala shinga wawete rabato shinga wawete yakwala yani yapo kuzikadi yabati tema kawale bazi akoboshe yoyo ala najwatin min al-ardi wa huwa al-makan al-murtafi Allah subhanahu wa ta'ala bajila mwilembwani kutindi tujakobori mwanja Firaun ala najwatin min al-ardi pamalo galitaka wa huwa al-makan al-murtafi bazi gala kweni gadimalo genya kushe najwa min al-ardi najwa ni kamalo kakateri makunyakuka petaka shakudinga liyatahaqqaqu mautahu wa halaka kutiwako kaishi la mala akole ushuwa wa kumala mwanja Firauna kadhalika akole ushuwa wa kuonari kwa mwanja Firauna kutimwanja Firauna amazile walihadha qala ta'ala kwa digongo diele aweshete Allah subhanahu wa ta'ala kuti falyawma nunajji kutilelo mmoja Firauna shitunya kule shitumkobozi ya muungwani mwamu bibadanika nishividibidishelo shikobosheshone shile kwa bandu kuti bandu batashi wone shividibidisho akole ushuwa wa kuti mmoja Firauna mazile nikuwa yele niyajikuti aya kadhalika ahlul ilmi niya kutika gobolele zanu litakuna liman khalfaka aya Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu mkugobolele jile aya jaji litakuna liman khalfaka aya andayo jagobolele malowega kuti ai litakuna libani Israila dalilan ala mautik kuti mwejo Firauna mbe umboni kwa wanashi wa Israili litakuna libani Israili kuti mwejo Firauna
mbe umboni wa banu Israil dalilan ala mautika, kuti mbe umboni washenu kuti wanyao akole kuzimishirya kuti kweli mmwejo mmazile umboni wako patashioneshi vidiwidi shenu usho litakuna li bani Israila dalilan ala mautika wa halakika, kuti mmwejo mbe umboni mbe dalil kwa banu Israil mwishiwa shenu yala kwani yakukubalile mwanja Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu kuti bari banu Israil yabatile shaka kwabatile kaishila zano Allah subhanahu wa ta'ala ni wajila mwilembo ane kuti yakobole kaje Firauna pamalogamanya kushe kuti wako kaishila wala ashioneshi ilusho ni waye sini kwaona kuti kweli aba Firauna masili. Kadhalika al-Imam Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullahu ta'ala kanda yajabu boneni aya awesheti maleko kulanda naga nigawesheti Ibn Kathir bakwambaga riwaya jala kwa Ibn Abbas. Al-Imam Muhammad ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah awesheti kuti inna bani Israila lima fi qulubihim min ar-ru'bi al-'azim min Fir'aun, kuti nditu banu Israil kwa digongo lyaoga wao wanupe wakwete mukwajogo ba Firauna kaannahum lam yusaddiqu bi ighraqi, pela kutijile manganya ngana kunubidila mukumala kwa Firaun washaqu fi dhalik nijabat lishaka wakaishile mukuwa kwa mwanja Firaun fa amara Allahu al-bahra, Allah ni wajila mwilembwani an yulqiyahu ala najwatin murtafi'atin bi badani, Allah ta'ala wajila mwilembwani kutijawisha Firauna pamalogamanya kushe shilusha wosho kashiwishe pamalogamanya kushe liyakuna lahu ibra wa aya, kuti Firauna awendi itu umboni kwa jili manganya banu Israil nikuwa yala kuni yakutika tuzadli ahlul ilmi sanu lelewa nduna gadi ya dinganizie shirwanamu kwa digongo dia geni bazinga ni upatikana mpata aslamu wa kuzimishira kuti shividiwidi sha Firauna ni sala kweshi la nambo ahlul ilmi mpaka kuzala kuti pandawi jashako kweshe shividiwidi sila wabaka isile wala nikusiwona kuti kweli shividiwidi sha Firauna ashino so ni wala kwa amazile so ni mbwani jayi ishini kujigala shilusho kadhalika kushujara rodi mmezi nisharovi nishadidi gweni zomba pena mwakuwesi na baadhi ahli ilmi nikuwa ngani jakuti shividiwidi sha Firauna shashivela baharijile ngani jikurasigwa dalili ni dalili lazima jago tafsir zigolose jimpena yako tika gobolele ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam masahaba gamtumiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadhalika tafsiri risheje kupitila ahlul ilmi bila anya al-Imam Shafi'i ninaga Imam Shafi'i waweshe tukutishwidi bidisha Firaun sijendelea sile kuma mpaka kiyama kwa digomudi aya jati gele manowego kutuvaga kutunombe wako tupate faida. Ninaganya al-Imam Ahmad bahazimishi hizi, ninaganya al-Imam Abu Hanifa bahazimishi hizi kwa mundu jwa kwete umboni kuzadi siri yake kuti Abu Hanifa wati tishilisha Firaun sijendelea sile mpaka dirukuje kiyama. Kapena Imam Ahmad, kapena Imam Malik, kapena Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kapena Sheikh Jojudi Joze na mkwamba kulokota kabadi ya munzeo shibidi bila Firaun shibela shidi ku Misri kweleko bandu bakubanga negeni bandu akuikaga mukwenda jenda kulola muzi ya utite kujiona tawo ni jitite karalale sano bandu nadinganire sala kwesho kuti hapa tuleje mkate akatije tukobidi zano jirigale ku bageni na mbangani jibadini ja Allah subhanahu wa ta'ala mu kuijeje kayala kweyo mu aya ya Allah subhanahu wa ta'ala wala kwa adije kumburiana kwa ukole kuwele wa ukaji muzikati jawandu islam nitwajogo vya Allah subhanahu wa ta'ala wenyu nitwawandu mpelaga wangadi shongolo shakuchoshira kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wallahu ta'ala a'lam.